I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas, kao što možete vidjeti u naslovu klipa, nastavljamo serijal Mala škola elektronike. Što se tiče današnje epizode, pokazat ću vam kako da napravite od naizmjenične struje jednosmjernu struju, tačnije jednosmjerni signal. Tačnije radimo usmerače. U prošlom klipu sam rekao da ću u današnjem klipu, tačnije u trećoj epizodi ovog serijala, vam pokažem šemu za snimanje karakteristike diode u inverznom i direktnom polaritetu, ali smatram da kontate to i smatram da nema potrebe, tako da najprostiji usmerač jeste jednostrani usmerač, tako da krećemo od njega, pa radimo dvostrani usmerač, pa radimo Grecov usmerač, tačnije Grecov spoj i Grecov spoj sa kondenzatorom. Tako da to je bilo to, a sad se bacamo na same usmerače. Znači jednostrani usmerač zapravo izgleda ovako, to je ova šema ovdje koju sam nacrtao. Ovo je transformator na koji dovodimo 220 V i 50 Hz, to je napon u našim utičnicama, i taj napon, s obzirom da je naizmjenični, pretvaramo, tačnije povećavamo ili smanjujemo u U1, znači ja sam nazvao taj signal tako, i on je naizmjenični. Sad šta znači naizmjenični? To znači da ova sinusoida kreće od nule, ide do maksimalne vrednosti neke njene u plusu, onda dolazi do nule, onda ide do maksimalne vrednosti u minusu i vraća se u nulu. I to je sve jedna sinusoida, znači do ove tačke. Onda ovo je sljedeća opet sinusoida i ovo je vreme na ovoj liniji, znači bukvalno naizmjenični signal izgleda ovako, kao što možete vidjeti. Sad, naš zadatak sa usmeračima jeste da od ovog signala napravimo signal koji će da bude ravna linija, tačnije jednosmjerni signal. Kako ćemo to da uradimo? Nažalost, bukvalno nikako, ali pokazat ću vam kako na najjednostavniji način možemo da dobijemo nešto najpribližnije tome. I što je zapravo napon koji može da se koristi, signal koji može da se koristi. Sada, što se tiče ovog usmerača, s obzirom da imamo plus i minus stranu na ovom signalu, recimo da je u ovom trenutku, znači naizmjenični signal se bukvalno konstantno menja, recimo da u ovom trenutku plus je gore dok je minus dole. Kao što možete vidjeti, dioda u ovom slučaju je direktno polarisana, znači plus je doveden na anodu, od katode idemo do potrošača i vraćamo se u minus. Kada bismo na ovom UP, odnosno naponu na potrošaču, ovo je potrošač ovdje, merili taj signal, on bi izgledao ovako. Zašto? Zato što kada se ovo ovdje promeni, znači ovdje bude plus, ovdje bude minus, onda bismo krenuli odavde i ne bi ova dioda propustila, što znači da ostajemo celu ovu tačnije nije ovu perioda, ceo ovaj deo koji je u minusu bio gore na naizmjeničnom signalu, mi ostajemo na nuli. Šta ovim naponom dobijamo? Pa bukvalno ništa, ovo i dalje neupotrebljiv napon, ali smo korak bliže stvaranju jednosmjernog signala. Tako da to je ukratko to što se tiče jednostranog usmerača, a mi možemo da pređemo polako na dvostrani usmerač. Inače ovdje sam prvo napisao pojačavač, ali nema veze. Što se tiče dvosmjernog usmerača, bukvalno je ista filozofija, samo pratimo šemu i pratimo kretanje struje. Dakle, dovodimo na transformator 220 V i 50 Hz, na transformatoru smanjujemo ili povećavamo napon. Ovo je konstantno minus, tako da to ne možemo da pogrešimo, i u ovom prvom trenutku kada je pozitivna perioda, evo ga plus ovdje, znači direktna polarizacija na diodi, propušta ovamo, dolazi do potrošača, tačnije prolazi kroz potrošač i ide u minus. Kada naiđe sljedeći, tačnije kada se okrene ova minus trenutak na sinusoidi, evo ga plus ovdje, ovdje je gore i dalje minus, znači plus opet direktna polarizacija na diodi, prolazi ovdje, dolazi do ovog čvora ovamo. Ako krene ovdje struja, znači ne može da prođe jer je ovo inverzna polarizacija, opet mora da prođe kroz potrošač i vraća se u minus. Šta smo time dobili? Kada bi priključili osciloskop ovdje na ovom naponu na potrošaču, dakle ovo je potrošač ovdje, dobijamo ovakav signal. Ovaj signal može da se koristi, ali jako retko, zato što imamo jako velike skokove. Znači idemo od nule pa idemo do maksimalne vrednosti, pa se opet vraćamo u nulu, pa opet maksimalna vrednost, pa opet nula, maksimalna vrednost, nula, maksimalna vrednost i opet nula i sve tako dalje. Zašto se to dešava? Zato što jednostavno nemamo ništa što održava taj napon, tako da imamo samo te skokove, i ovo i dalje neupotrebljiv napon, može da se koristi, ali je za široke upotrebe neupotrebljiv, tako da moramo da pređemo na Grecov usmerač. Dakle, trenutno ispred mene se nalazi Grecov usmerač i što se tiče, objasnit ću na kom principu radi Grecov usmerač, ali bez kondenzatora ovaj Grecov usmerač bukvalno radi istu stvar kao dvosmerni usmerač, jeli? Ali ajde da vidimo. Dakle, opet dovodimo 220 V i 50 Hz na transformatoru povećavamo ili smanjujemo voltažu.
I šta dobijemo sada? Kada je ovdje plus, ovdje je minus, dakle struja ide u ovaj čvor ovdje, neće da prođe na ovu diodu zato što je ovo inverzna polarizacija, dakle prolazi kroz ovu diodu, opet dolazi u ovaj čvor, ne može da prođe jer je ovdje inverzna polarizacija, mora da prođe kroz potrošač. Vraća se u ovaj čvor ovdje, gore ne može da prođe zato što je potencijal veći, tako da prolazi zbog ove struje ovdje, jeli? Tako da prolazi kroz ovu diodu, ovdje je opet potencijal veći i mora da se vrati u minus. Dakle, jako prosto. Kada zamenimo plus i minus, tačnije trenutak kada odemo u minus na izmeničnoj sinusoidi, dobijamo to da onda dolazimo do ovog dela, ovdje je inverzna polarizacija, opet mora da prođe gore, ne može da ode, ovdje je također inverzna polarizacija, dakle prolazi samo kroz direktnu, opet prolazi kroz potrošač, ovdje je veći potencijal, znači mora da prođe gore, ovdje je također veći potencijal zbog ovoga, tako da mora da se vrati opet u minus. I bukvalno je to ceo Grecov usmjerač. I također smo naterali struju da se kreće u jednom smjeru i dobijamo opet ove velike skokove ovdje. E sada, kako od Grecovog usmjerača da napravimo jednosmerni signal? Jako jednostavno. Ubacujemo kondenzator, tačnije elektrolitski kondenzator. Na kom principu on to radi? Znači ovdje sam lepo iscrtao. Ko što sam pričao u prvoj epizodi, ovo su recimo silicionske diode, one provode na 0,6 V, što znači da im je potrebno jedan deo za dostizanje tog napona gdje će one da počnu da provode. Šta taj kondenzator radi? On se puni do najveće moguće tačke te sinusoide. Dakle, između ovog dela kondenzator se puni, kao što možete vidjeti. On ima taj skok, ovo je struja na kondenzatoru. Što se tiče daljeg dela, on odlazi, znači, bukvalno minus ili ti prazni se sve do sljedećeg dela. S obzirom da je Grecov usmjerač, mi smo ovu sinusoidu okrenuli na gore, tačnije ovaj skok, kao što možete vidjeti, možete da zamislite da ovo sad bude iznad, što znači da će on opet da krene od 0,6 V kad dioda propusti, da krene da se puni i sve tako redom. Šta time dobijamo? Dobijamo to da između T1 i T2 kondenzator će da se puni i onda do sljedeće tačke punjenja on će da održava napon u kolu, tačnije neće da pusti napon da stigne do nulte vrednosti, jel tako? I onda dobijamo stabilan rad u kolu, tačnije dobijamo stabilan signal, ne rad. E sad, kao što možete vidjeti, ovaj napon mi smatramo kao jednosmerni signal, mada to nikad neće moći da bude ravna linija, ali na osciloskopu kada priključite ovdje, znači napon na potrošaču, pojavit će vam se jedna ravna linija, kao da je to jednosmerni signal, ali zapravo nije, uvijek će da imate minimalne oscilacije u samom kolu. Dakle, evo u montaži sam skontao da zapravo nisam napravio kraj ovog klipa, tako da to ću sada naknadno da uradim. U prvoj epizodi ovog serijala pokazao sam vam osnove, znači baš osnove elektronike. U drugoj epizodi smo radili polarizaciju NP spoja ili ti diodu, znači na tom principu radi dioda. I u trećoj epizodi sada sam vam pokazao kako možemo da iskoristimo te diode. A za sljedeću epizodu napišite u komentarima koju komponentu želite da obradim. Da to bio kondenzator, tranzistor ili bilo šta. Pretpostavljam da bi najbolje bilo da to bude kondenzator, pošto smo sad u ovoj epizodi ubacili kondenzator, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode. Se nadam da ste vi uživali, ako jeste obavezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!